Mali ekolozi iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan na početku još jedne emisije koju snimamo u pomoći dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Ove subote s nama je grupa Kapljice. Evo ekipa, dobar dan, bok, dobrodošli. Evo jedan lijepi grupni pozdrav. S njima je i odgojiteljica Markač Klara. Evo dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vam. Hvala vam na gostoprinstvu. S obzirom da smo predstavili ekipu koja je s nama, možda evo da se upoznamo s nekakvim aktivnostima koje zapravo provodite u svojoj grupi, a sve nekako vezano uz naravno eko projekt. Pa evo, ova 3 posljednja tjedna smo radili sve eko aktivnosti. Najvažnije nam je bilo zapravo naučiti djecu o tome što je recikliranje i kako reciklirati, znači izvan samoga vrtića, kako bi to znali izvan kuće. Najviše smo s njima radili u tome kako bi otpad, znači, pretvorili u nešto novo i lijepo, njima korisno. Mi ćemo zapravo i čuti što je ova ekipa naučila, kako zapravo provodite svoje aktivnosti. Pa evo, krećemo, skupimo se svi u vrtiću na tepihu, prvo se pozdravimo zajednički, popričamo o tome što ćemo raditi i onda zajednički krećemo u izvođenje aktivnosti. Idemo onda u nastavku i čuti što su oni to sve naučili. Crtali smo kantu za smeće. Kako izgleda ta kanta? Kockasto. Tak krug na kanti. Ajde da čujem što si ti sve naučio u vrtiću. Radili smo viseće vrtovi. Sadili smo spinata, cvijeće u plastičnim bocama. Mi smo radili od flaša ili od mineralne ili od Coca-Cola. Onda smo pofarbali i onda smo tu ko čašu ili to nekaj. Onda smo tu razvrstali bojice. Napravili ste si znači posude za bojice? Da. Ajde ispričaj mi ti što ste radili u vrtiću. Kasice, prasice napravili. A jeste vi to od doma nosili te boce? Da. Tak ste ih skupljali onda, ha? Ja skupljam boce za 50 lipa. Ajde ispričaj mi što ste radili. Duge one. Kakve duge? S papira. Ubrusa. Jeste stavili zemlju ili kaj? Da. Onda smo posadili smo onda. I onda smo obesili na obluk, na onu kvaku. A jel vi to zalijevate? Brinete o tome, jel da? Da. Onda smo radili sa plastičnim bocama, stavili smo zemlju i onda smo deli sjemenke i onda smo deli malo voda i onda smo stavili i onda je naraslo. Ajde, daj mi ti ispričaj malo. Ladili smo još boce od plastičnih flaša, smo ladili male bočice, teta nam je tu islezala i onda smo bojali u bijelu boju i onda smo bojali sa flomaslima, uklasili i to smo ponijeli doma. Da čujem ja, za kaj si ti to doma iskoristila, kaj ti stoji? Tu može pasta za zube, četkica za zube ili olovke ili nešto. Idemo se sad malo prebaciti na one kante za otpad, da čujem koje boje postoje sve. Žute, zelene, plave, smeđe. A što ide u koju boju, jel znaš ti? U zeleno ide staklo, a u smeđu ide trava, a u plavo ide papir, a u žutu ide pasika. Daj mi ti malo još ispričaj kaj ste sve radili u vrtiću. Stiskali smo vodu, od papira smo deli unutar i onda smo čekali, onda smo zmiksali i onda smo čekali dugo dana da se to strdne i onda se strpilo. Kaširali ste papir, jel da? Ko je papirko? Daj da čujem, ko je papirko? Kutija za papir. Ajde ispričaj mi ti kaj ste radili u vrtiću, da čujem. Igru od kartona. Ajde ispričaj mi malo više o toj igri. Mi smo od ove igre to je bil karton i deli smo od lića liče. Ono kaj dešimo,
onda smo se lepili i onda tako idemo, ali je to kartonić mali. Kakva je to igra, evo ispričaj nam. Loptica. Kaj ste radili? Napravili smo kutiju i ide loptica, onda ide prema tome. Je li to zabavna igra? Da. Je. A kaj ste još radili? Reci mi, jel vi razvrstavate otpad u vrtiću? Da. A u koje sve boje? Zelena, žuta i plava. A kaj ide u koju boju, jel znaš? Da. U plavu ide papir, u žuto ide plastika, a u zeleno ide staklo. Radili smo aviona od papira. Kak ste radili aviona? Presavijali i papirali. Kapice smo radili od dobira. Evo na kraju emisije možda da se osvrnemo još na nekakve planove koji vam predstoji u grupi Kapljice, što ćete još raditi. Pa evo, cilj nam je da djeca i dalje razdvajaju otpad, da ga pravilno zbrinjavaju, da se brinu o otpadu koji vide u okolišu i da naravno i to zbrinu kako treba. I u buduće ćemo raditi ekoaktivnosti, naravno jednom mjesečno barem radimo ekoaktivnosti i tako se osvrnemo na očuvanje okoliša i njihovu brigu za to. To je zapravo i najvažnije, to je nekako poruka koju šaljemo na kraju ove emisije. Brinite o okolišu, odvajajte otpad, jako je to važno. Hvala vam puno na dolasku i razgovoru. Hvala vam. Vama, poštovani slušatelji i gledatelji, hvala na pažnji. U ovoj tjednoj emisiji s nama je bila odgojna skupina Kapljice iz dječjeg vrtića Maslačak u Đurđevcu, a s njima je bila i odgojiteljica Klara Markač. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Emisija je financirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Mali ekolozi iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac.